Umukecuru w'imyaka 82 yitabye Imana kuri iki gicamunsi. Umuturage wabonye uyu murambo bwa mbere yaraje kumutira ikibiriti cyo gucana, mu kuza arakomanga ariko urugi ntabwo rwari rufunze, abura uwo mukingurira. Aba yicaye hanze gatonya, nibwo yakebutse mu muryango ababonye amaguru. Mu kubona amaguru agenda asangana umukecuru yaraje gutira niwe wishwe, akicwa urupfu rubi cyane. Yasobanuye iby'uru rupfu kubera ko n'umuntu wageze ku murambo bwa mbere agatabaza n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB rikahita bahagera. Nicara ku kabaraza, noneho sinzi ukuntu nubuye amaso gucya mbambonye amaguru. Bamaze kumwica baramufata bamwubika mu maganga y'inka. Amafaranga ye yayagiraga pe, kuko hari n'igihe bigeze gushaka kumunigira hariya ku kiraro haruguru, nyine yamwica akamurambika hariya akigendera, ariko ntamurenzeho ifumbire. Uwabikoze biba yagaragaraga kugira ngo twicire umuntu. Nk'Imana igakora ibitangaza, umuntu wamwishe wakamukorera biriya akigaragaza, nawe agapfa nk'uko nawe yapfuye. Nta kuntu batumenera amaraso kuri natwe tumubonye ngo abeho. Nta nubwo bakeneye kugaruka mu bantu kuko ni inyamaswa. Ni inkuru yarijije abaturage benshi cyane, ni inkuru yahamuye bamwe, abandi barwara imitima. Diane w'imyaka 35 y'amavuko niwe waruje kumutira ikibiriti cyo gucana mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, ubwo yari yagize ubute bwo kujya kugura ikibiriti ku muhanda. Mu kuhagera ageze mu rugo iwe, dore ko bari abaturanyi, arakomanga abura umukingurira, ariko urugi ntabwo rwari rufunze. Nibwo yahise ajya kwicara hanze ku kabaraza. Sinzi ukuntu yakebutse gatonya mu muryango ababonye amaguru, agenda yirukanka agira ngo uyu mukecuru yituye hasi, yenda yituye hasi abura umwegura. Agiye asanga yishwe urupfu rubi cyane, bamuteye ibyuma ndetse n'ibindi bintu tutabashije kuvuga hano. Bamwangije mu buryo buhagije cyane, bamukomerekeje mu buryo budasanzwe. Magingo anga yapfuye, batatu bari gukekwaho icyaha cyo kwabisha uyu mukecuru w'imyaka 82 y'amavuko. Abaturage bavuze ko urupfu rw'uyu mukecuru rwatunguranye, kandi ikindi uyu mukecuru abamwishe bashobora kuba bamushakagaho amafaranga, kubera ko hari amafaranga yari afite agera mu bihumbi 90 by'amafaranga y'u Rwanda, hafi miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukecuru yari umukungu cyane. Uyu mukecuru yibanaga wenyine ubwo umugabo we yari yaragiye mu mahanga gushakisha amafaranga. Agiye mu gihugu cya Uganda niho akorera, akohereza amafaranga. Uyu mukecuru n'abana be bose bagiye kwiga hanze, nta mukozi yari afite uretse umushumba yagiraga umuragirira inka, kandi amakuru avuga yuko uyu mushumba nawe yari yagiye kwahura inka, yari yagiye kuragira inka atarahari. Nibwo nawe yumvishe inkuru y'incamugongo, azamuka yirukanka acyuye inka, asanga ishami ry'ubugenzacyaha RIB n'izindi nzego. Abantu benshi bashungamirije, abanza kuyoberwa ibyo ari byo, kumbe ari nyirabuja witabye Imana. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryakomeje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera w'imyaka 42 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane. Umurambo we wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru, ubwo imbangukiragutabara yageze igasanga umuntu yarangije kwitaba Imana, bitahamagaza imodoka ya polisi ya Firigo ishinzwe gutwara imirambo. Nibwo yahise iza yirukanka ihita imutwara imujyana ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bamenye icyo yazize nyakuri, bamenye raporo batanga umuntu yapfuye anizwe, yapfuye ateraguwe ibyuma. Magingo anga ishami ry'ubugenzacyaha RIB batatu bakekwaho icyaha barangije gutabwa muri yombi, ariko bisobanuye bavuga yuko naho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera, uretse ko nimugoroba bari bari kumwe, ndetse bamuguzaga amafaranga n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, bari kuzishyura mu kibina aho bagujije. Bo rero bavuze ko naho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera rwose barekurwa bagasubizwa mu miryango yabo. Abafashwe, abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mukecuru ari kumwe n'abantu batatu bafashwe, ariko bakaba bari bafitanye amakimbirane adasanzwe, dore ko bano banze uyu mukecuru anze kubaguriza amafaranga bakagenda batishimye. Bivuze ngo rero niyo mpamvu abaturage bavuze yuko ari ukekwa kuba aribo bakekwa kuba bishe uyu mukecuru. N'urupfu rwatunguranye rero, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Reka inkuru yacu tuyisubikire hano, amakuru nakagaruka. Nibwo bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, icyumweru cyiza.